Hi guys, dashi dili changma lo ani tharing mi changma dewo yore ba yu ani thanda de nga ji nang chilo yu tadanda nga dongbo tu so tu shugi shudu du na chaga sridu ani I'm going for a nice walk iska nice walk ani dibula nga khari lu yu lana coffee tea sik lu yu ani chini tea lu yu 아니 딜루요 추사오야 카실라나 딩산남시 정부도 캐나다라 단단남시라서 통교규리 나콩로레시 롱마빈 디스치도 아니 디치니 나 walking is the best thing for your health ngado ina district gym do join chia ende do nimangi gym join try mangbuchira gym join chia hafta chek horda barda duira dijela yanga lazy charu da marune ani every time gym ka ji the sign up chi mado do chira pesha thola ro thongu so and also I've been trying to lose weight kazan nga lose weight chia try chidu so ta the hafta chek chasra I've been walking every morning every night every evening later walk into the shamu ben kiye if it gets cold or it starts raining headphones in kiye yeah this thing just gonna walk right the gusunga shenyin do some keeps my mind calm 아니 델라다 당이 직정으로 설티스과 다 델라 로직 스타 차스라 직 소데시 카리스와이나 하우마소 I wish it's like a small mall but I don't think so 직 스웨리시 카리스와이나 하우마스 띵어서 이제 네버후드래 다 하데시야이나 Okay 파일 비망보다 so I'll just go from here ini chine korene chipu je right chine korgen le re so I'm gonna do that inde tel pu chuma sada chumbudo yo mar chinji je re pu ben mangoli ma de ne pu mangbo yo mar and del pura truck je di da truck do I don't know business to insert chala ro kingi ro da jami ro da indike je re sha 남시 정모도 당을 락바 정모 찾았을람사 까마직 건가 샤무케이 Oh my god here 정모도 get shit it's actually really cool 방송에 끼 고개나 하면 서 끼 this shit so that you can hear me properly 아추 정모에도 but still I'm gonna walk anga quickly chuzur kichik share in the jalga phone phashai nga lakpa yo thangidu ta rangso hagu gore nga da ni husband Choesang ozoni da nyamdo deni khaze chogorda lo dawa thukstro da chasariya dawa thukstro chasari ani ozoni ngorani pe chambu yu dawa thulana ende da mangmu mare ya but ozoni ji relationship de kharir lana ozoni 토가 람사 창서제 아니 람사 냠도 time spent chi last time ngadu dawa sumsko 냠도 dei so we got to know a lot about each other chi le apu motion ki dawa sum 24/7 mek dang du ma nye dish ya ma du di pura 냠도 de the truck ani Cuban chungsu but also something new for me you know and shara used to me and 24/7 shoge gonda ningu pura michik nimdo de ya kajiranda ngana nanglaina modo nangmi amma mora lega du nga lega du nangla beni ngora so privacy yora so room yora ani 야갈라 코님도 데디고 없어 콘서 룸 배슬러 도르다 룸 찍고 싶습니다 아니 된라 요레 코 요레 nga 요레 아니 쇼게 gonda ningu pura 냠도 데디고 없어 to be honest this one it's just oh my god this is my life 가질라나다 창사 제스나 life 디레도 아야 초가다 초가답니다 다 초가에서는 엠도 되고 아니 엔드로레 but
changsa di mangbu dugi mare lo chik dugi re lo ni dugi re chiu chik lasa dawa tu dos ta khari lai mbe dawa tu je la khari chik lai la ro chi ani nga bene ende midu samingi re di khasa changsa das changsa jok moraya changsa jok mora nga changsa serious lingi nga ra changsa pet kora serious lingi so I am not somebody to just changsa je ya metang eja ene mare Choesang je husband re ani for the rest of my life ngozani chambuchi future nyamdo plan ye ani ngai gyopo jaga doi ani shembaji long distance relationships Nimanga kaila na long distance relationships la I never believed in long distance relationships. Tanga thongmodo da ngoshen ba do long distance relationships later nge lage ge oh my god me damla yena bene you cannot trust people. How can you trust someone like in another country? Yeah, nga undi lage but it all comes down to the person you're dealing with, right? The Choesang I can trust him blindly ko jaga le na bene ngai ko he never gave an ngala inde samno tanga ga je ko ngala reason che temas the highway ko ngala thanta da reason che ma da reason chikni nga thoppa sa chue do da inde shemba nga thoppa sa ko mu da ya thoppa sa wo trust che kale ko but na ko thuti ko sunga lamsa ko trustless da ya not only that I still trust him koi nga gyab khari chi mar lani ra so I changed my mind about long distance relationships. It does work only if the guy is faithful la ane 부모들 이제 망체 부라 faithful 되이라 창사로 제선나도 대임바라 but 땡사 풀어 이치민다 싫어시라 아니 디치니레 아니 Choesang kora mi yak tajo yore ani ngaya kola 100% trust chigi ani ngonzoni the whole life plan ye dire dele kada ani next another thing Christmas lights are so beautiful Christmas lira ani I get so happy because I was born on Christmas Eve December 24th la digo so ane de Canada la da injiga ji lo sara da dega ji lo sara de digo so mipuralle nangpurallo par holiday season shopping I'm missing my ruruchia everybody's in good mood everybody's in holiday mood ane pe musiki yure de la ye birthday nima dela so yeah I'm very lucky and blessed and ore ani nga chunga la surprise chige nge ko surprise lago okay tanga lapanas ani rang to gym do ma ani walk do chi walk do ni ta happy chicks chas do ya nima ta ko walk nima ta ko do suna pe kore nima ge aba do nima ta ko walk do ngala walk do nga walk che dream I'm so lazy walking chala but I'm trying to lose weight ani kya ne le ne nga del le ne nge weight lose mangu diga chem du da ya kilo sum shis pa cham ndu tichine ta I started walking so that way I lose more calories
sprinkle 간단 예드다. Sprinkle. 간단 끼운 예드 닝제. Sprinkle. Hi. 쇼케셔 슬라임에. 아. 닝제니 분신신 닝제고. 깁다친 예들. 동바시다다. 니 당매세. 니 당매세 mamma. 양이 결 깜벌요. 라. 냐. 따라냐. Oh, he's so cute. I love you. I love you, mama. Oh. Shimbola kisses. Nga shuge takpa pe parkiyo. Samsam pe di parkiyo. Ani nga jagani pe mangta kiyo. Wo di parkiyo. Samsam ninja parkiyo. Chik de parda. Ani chik de la parkiyo. Di zosha. Anyways, tanga nang lesto aya. Chilo yue, changmudu. Next time nga sweater dang extra kyun dwai. Shimbatta changmu yue du. Yeah, dini manga don't like this inje don't love like this no las nga di chike do back to ilara no moi ngala this di kenyar las nge ya lemba an nga di de la shayi pero pargida di kang la zo di kyaram bu che ji ku da purayre on di lai chilo ye thangbu motalu du inde hakum du thangmu ya but chilo la wak chini kamanga store up lungma indishna so jesu and chunzo keji kima ya bu kuimena ani konke me wa shu shembachi kharilai lanna ani ongela sanga weight lose shatrai chiyu khazini nga gyagale yudigu sungi ji weight additional so high shasha 63 chaduda 63 oh my god that's like a lot and Choesang was like 67 nga Choesang this was new miduraya but nga delli ni ta kilo di shasha 60 ro chash ani nga gyagala losala madongela nga kilo chusta chaswa she di plan ye thanda ni khazini nga nangle ni khalabeni yapu samedoya oh actually di gyarumbu chegi sugar de us mindu tesa mindu nga tis tunge mangu tongna zoruda I feel so blessed after this oh wodi chi ani akazmani nga chuleni ngi khalabeni inde mangbu same ta haptani chasa ta haptani snigi hurta parta ngi dichi weight lose share try chi but kilo sums was sham nga ya nyopsu ani Choesang la di Choesang last ya kharelas ke walk no yak be relas ko ngala injimi walk chulasu andi chingi walk dress start chi nimachi chikta chiswa chi samsam namshi bet yak na themanis chi shoge da evening chi ani undi pemmasi yak thongdu walking especially if you are lazy like me and you don't like going to the gym la do sun ta pe pure ngani gym donge pura la admire chi super fit dinge do admire chi gym joy ende kale yore oh my god ngata gym la duira treadmill la jagyura treadmill la kamachangas chi kale khaidura ani kora roje ani shoulder khaji tisi samsam the legs khaji si ani zuma da the gym kaji equipments zuma use chi ani dumbbell le rakhare mo de tisi sia chagi but choose chagale mangs nga desu mindu choose chagale mangs ani ngara headphone chi and sit up store down ende whatever that is won't chi won't is ngara nanglaben chi shinjim china didu injim gym dogumendu another thing what I like to do is dance music ke chumbule speaker la ani didi so dance or this thana ne I think it's also really helpful and gym do chi matona also khari tayar na YouTube la to ani zumba lagire khala she and the beginners la and they will just go like dance slow do chi you just follow them ani undi ben pe apo re ni manga chi odi shi di so weight lose apo chi I'm going to start that again tichikre
아니 셴바 가릴라고래 딱이제 대랑래 깨지 망부시에메 아니 다른 게 아닌도 대라이 아니 산이나이 얘기 랑솔라 definitely 니 난가지 tour 디치에 가진이 치기치기라네 템바베제샤 얘기 난가지 tour 치고 미시 마가지 room 때 텐수이 마리 but 니 room 치로라 땅에게 explain 치고 nga라 room ता obviously I'm gonna show you guys because rangso cheka ta thonso you this yes masya ani dendere ani shimba ha ta di camera de che use share mas DJI 티 최상이가랑 연 디저리닝 제 최상이가랑 이마 당보당봉아 유튜버 샤디 코일스 타게 유튜버 샤서들스 타게 카메라 야부 유스 쇼레스 니 알렘바 코이 딩알 유니 테스 아니 디가 카드 유스 샤라나 코뇽도 유딩아 유스 샤이 디 카메라 디 가질라나 아티스틱 디 카메라도 유스 샤니 부도 마트 야루 양 망보직 치데 오다야 디니닝아 폰라 디 트랜스퍼 치디고 빼먹고 gorgire 가잖아 랩톱 유나 디 카사 조가 두이레라 트랜스퍼야 but ngala laptop you but laptop nga things not thola dosha apple gaji laptop thola dosha tanga di sogo thinde so nanga jungma jagal kin dry so that it's easier for us 가질나 ngozogi chuze chik sto gaji video dibula sogachna 아니 chuze sumsis gargidu gaidu phone bula luyala and dijela edit churi pe message simbudu dichininga camera di use chime thandangara di camera use chugi ani di use chingara easy du khadu tencho jo khadu pe back la lu chu jo khadu dona ready ra di na ya chik indishini jap phala indisha yo mar khalan this is expensive and I need to take care of it and dichini yam bulalu matu shela ngatis chik given do the pura chala pura yapochin changayore this is the camera I used in India there edition jor Edi jigira nga shu chik vlogger yi langi do the edition this chinga serge do da but jagal da nga khare me do khajlana koi mangcha use shire I just have to be there lingje my husband is the best 안디랑데 아니랑 소쿠지 최상가지 유튜브 따로 난 유튜브 거기 유튜브 밑을 따로 치 시로치 거기 비디오도 블로그도 빼야 수이래 인포메이션 빼 몽부티래 사와 가서지 코 블로거 셴바도 말에 he tries to do his best and help other people with 카리코랑기 통나바니 or ditistic information din milate gudu samna khoi lamsante re ani that's the best thing about him ani kolamutuni zero until I get back home ani ngozo nyamdo ina ani mimagi mangatai du manga gagyo thongudu ani ngozo nyamdo jokpali re ani losa la rangsola full on entertainment like that okay bye guys love you Ani Tharing Friday re so guys take care of yourself be safe wherever you go Tharing Friday actually Thursday anyways Thursday is like Friday here they're like Thursday in a Thursday night ni pura excited rekha the next day the Friday run the Saturday Sunday ra so yeah guys take care best of luck to everyone and be safe out there bye guys